mbona bikaraga bagira ngo ahari n'abarora kandi ubu naratiragije uwo ndeba ni wowe gusa urabaruta ubarusha inzobe inyoye ubarushinze kwiseretse urabaruta mwana nkunda ntibakureke ubarusha inzobe inyoye ubarushinze kwiseretse urabaruta mwana nkunda ntibakureke nibashaka babare abihe byo kukujinyora bibeshya ko nzabatonesha n'ibitondo ubu barakerewe uwo ndeba wowe gusa abihe byo kukujinyora bibeshya ko nzabatonesha n'ibitondo ubu barakerewe uwo ndeba ni wowe gusa urabaruta ubarusha jyewe kuririmba ubwiza bwawe nkaburana urabaruta mwana nkunda ntibakureke urabaruta ubarusha jyewe kuririmba ubwiza bwawe nkaburata urabaruta mwana nkunda ntibakureke ibyo hanze ahangaha ndabizi abatikimba babaye uruhuri reka jye nkuvugirize ubuhuha abababara bababare ibyo hanze ahangaha ndabizi abatikimba babaye uruhuri reka jye nkuvugirize ubuhuha abababara bababare urabaruta wowe ushinjagira n'isheja ibyabo byose n'amakingo byo damarara mwana nkunda ntibakureke ushinjagira n'isheja ibyabo byose n'amakingo byo damarara
ndaje uramutse uramutse ukwiye kuraza nagira ibyishimo byinshi umva ko uri buze kunsura kanjogera injogi oya mama we uwaruka kumwega ndagukunda n'impamo ko nagukunze kera oya mama we tukiri bato twembi ndagukunda tukiri bato twembi oya mama we tukiragira n'utunyana ndagukunda tukiragira n'utunyana oya mama we tugitobanga n'utwondo ndagukunda nagukunze rwinshi oya mama we kuko wandutiye bose ndagukunda n'impamo nakumereye impwemwe oya mama we hagati y'igituza ndagukunda n'impamo nakumereye imbuguyu oya mama we hepfo y'umukondo ndagukunda zikorakore muzuve oya mama we ntihavutse na rumwe ndagukunda ndagukunda
nagukuye bwega oya mama we maze nkujyana ibunyiginya ndagukunda mimamo naguseguye inkokora zombi oya mama we maze nkorosa urukundo ndagukunda mimamo kunakumereye uruziga oya mama we mu misaya yombi ndagukunda mimamo nagutuye intore oya mama we kandi utari umutware ndagukunda nimamo ko nakumurikiye nyambo oya mama we kandi utari n'umutware ndagukunda nimamo nagutuye ikinyaga oya mama we ngo baguture uturago ndagukunda nagutuye ubwishya oya mama we ngo baguture uduhungu ndagukunda ngo byose nibyawe nanjye oya mama we byose nibyawe nanjye ndagukunda nimamo ndagukunda shenge ndagukunda disi we ndagukunda nimamo ndagukunda shenge ndagukunda disi we ndagukunda ndagukunda shenge ndagukunda disi we ndagukunda waratandatu bavuga ngo uwo munsi harwana na kana ibyo bintu byo gupanda amamodoka navugaga narayapandaga buryo aho nageze ahubwo nkazajya mpanda amafi za trela buryo kugira ngo umuntu wapandaga za trela rero umuntu uzi gupanda cyane kubera ko hari ukuntu upanda buryo gupanda imbere y'inyuma iyo urebye nabi yo gupanda ibyo byose nari ariciye ndeka ndabwira umuntu ava mu bwana buryo bafite umeze mvuga natangiye gutwara moto n'umwana nigaga muri kimene nibwo risize cyangwa watanguye sisi moto y'ubwiza basibanye namurangiye moto gasubira ndabagore gatoyi yego bashinga ntayo bapfasoni bagira tubandanye tuyaga haribu mu rugo iwacu abonye ko ubona tumwe bazimana bariko barabandanye mugabo kugira tuzinywe zimana washaka mutubare ikitugenza umutima usubire mu twababonye ko mutazanywe n'inabi mwaje mushishiri mugabo ntitwokwibwira ikibazo nawe twagira tubasabe tubwire ikibazanye hanyuma duhebe dusoma tuyaga duhuza murakoze mutana murakoze urugo rwiza sinzi mu kanya umuvandimwe yaravuze ati ese ko mudakurura musemeruka hano twaba twarabakiriye nabi oya
mwatwakira nabi bitwari kugaruka mwatwakiye neza cyane rwose maze rero ibyo navuze mu kanya ko amaso ataraya amaso usaye mu mpeshyi ishize twageze hano dutumwe n'umusaza ERIC NZO yadutumye ati umuhungu wanjye yabengutswe inkumbi umuhungu wanjye andaza inkeke andaza ijoro arasinzira papa ategeka uriya mukobwa ugarutse ukagenda ukamusaba ukamusabira tukora twaraje muratwakira nk'uko mwatwakira ubungubu tubabwira ikibagenza tubabwira ikitugenza nabwo mwihangane tuvuga ko tuje kubasaba umukobwa mwiza umukobwa uri mu rugo rwiza ijambo turarivuga muraryumva ndetse muranadusubiza muduha igisubizo cyiza cyane igisubizo cyatunyuze ko umukobwa utugenza ko inkumi iri muri uru rugo ntabwo umusore wanyu wayikunze wayishimye twayimwima umwana mutwemereye umukobwa muramutwemerera tubaha amashyi turishima ndetse ducinya n'akadiho ariko mbere yo gusezera munagamwa akajambo keza muti twamubemerera twagira umukobwa wacu mutumwe ibyo nyamara natwe twari tubizi burya mwavuze ko umukobwa wanyu mutumwe inka yari ihari ariko ntabwo twari twayizanye kubera impamvu isobanutse impamvu iyo nka yacu yari ikivuka yari ikiragatavu murabizi umutavu usimbagurika turavuga tuti nituwuzana ushobora no gusesa ibintu by'abandi bikaba ikibazo aho no turiyumvira tuti reka uyu mutavu tuwureke byibuze ubanze uba akanyana umuntu yajyana ahantu bakagashima nuko rero umwaka urashize muzatugaye gutinda muzatugaye kandi ngo aho abagabo basezerane niho bahurira maze rero ntavuze menshi porote yongera dutuma ati ahandi mwagiye musubireyo mufatiye inyana mugende musohoze nk'uko bayibasabye ubwo akaba urugendo rwacu iyo nyana twayizanye iri mu rwuri hano inyuma y'inzu ahubwo reka ntume umushumba agenda ayizane ubundi tuyibamurikire munyihangane gatoya ubwo ndakomeza inyana igeze imbere yacu izo mpundu ni nke rwose ndakavuna it's okay inyana zo mu kizungu zimwe zo mu mutara zikizungu zirakaze iyo nyana uyizane gake akindi imodoka y'abandi bakabyara uze gake
we video. Zamuka urakurikira. Iyo ni ruswa. Nyamuyihangane kandi dukomeze ijambo, reka dukomeze amagambo twari turimo. Nari mvuze mu kanya nti yana twazanye nyuma y'inzu atumye umushumba wacu aranyarutse kuko yari abyiteguye, yari azi impamvu yaje nawe. None bavandimwe, wagira ngo turamurikire ibyo mwadusabye, atubwire umukobwa wacu w'umutumwa inka twayizanye, bajya mu tuyibamurikire ntimugire ikibazo. Inka twabazaniye yujuje ibyangombwa byose. Inka twabazaniye hari mu ibara biratezwa ko yasoze. Inka twabazaniye harimo n'icyangombwa ko yakingiye. Hari ibyorezo byateye by'indwara, ntabwo twabazanira ikintu kizabatera ikibazo, ntabwo twabazanira inka izabatera kuyitangaho byinshi. Byose twaje twiteguye, yuzuye, niyo mpamvu twajya ngo tuyibamurikire. Nyakubahwa mushingantahe, uko mwabidusabye ngibi iki kiziriko cyayo, bigatutwe n'inkondo yayo, mwabidusabye kubariza nicyo cyatugenza. Tugira amahoro. Mbere yuko mbandanya mvuga ijambo, umusore hajya nagira ndamurabe, amubare agenda arabe kw'inka mwatuzaniye ifise ibara dutunga, ko hariyo amabara tudatunga iwacu. Yaheza rero akatubwira ko gikwiye ibyangombwa, araza atubwire, hanyuma tubandanye kuyaga tugire amahoro. Napiga video. Hii ni video. Nataka nyewe time kwenye video ya amasaka ibishyimbo n'ubucuruzi bwamufasha ntiyari Hi, smile. Good job, guys. Keep smiling. No.
twebwe twageze ngo barebe iki kugira ngo baze uravuga n'Imana udavuga ngo waje mu muhanga Yes. yamanuka urabona imodoka zayo wandikira ngo imodoka nk'ijana z'umweru z'amapaki tugira amahoro nshinga ntahe Thomas waseruka imiryango umwana natumye arahejeje kumbarira ko ibyo twayaza ataramusigara cica yayiravye ibara yasanze ari ryo ingene iryama yasanze iryama neza none ijambo riko ndavuga umunwa ni jewe ariko ijambo n'umushinga ntagere fasi arambariye ati mushinga ntahe karibu mu rugo rwiwe gushimira yagushimiye kare none ndibuka baza kudusaba twaragize n'akantu k'ididani umwana turamuretse turanayaga gatoya none arambariye ko uri umushinga ntahe w'ijunja n'ijana utayaze amashinga aracicara akanatsinda ngo akubonye arabona kuri umushinga ntahe avuga ukuri none inkwano turayishima Umva. iyo ari mu njyamashyi sinovuga ngo umwana agenda amakunde yaramaze kubakunda ameze neza azabandanye umwana tuzoronka umwanya wo kumugushikiriza uwo munsi rero nagira nsaba abantu bateretse baguhe igitereko cabamwana igitereko c'umutwe yage twisanzura umutima uri hamwe musubire kwihuta mwicare mutsindika twabite kuko mu maje tutabaza tuyage dusangire tunezerwe umunsi wo kumubashikiriza neza uzodusanga kugira ngo reka dushyire umutima hamwe rero Look at it! He's still shaking his butt. He's still shaking it. Na HD bisa essa neza. Let's see here. That's nice. Okay. Really nice, Kevin. You can actually drink it too. You can actually drink it. You guys was able to take it to the beaches? Yeah, you can It's actually. okay. It's not that bad. The space is little, but it's fine. Smiling, Very smart now.
ikomeye cyane itumye nongera kubasaba ijambo. Twamurikiye mwayemeye, reka twari tubyize natwe abanje guperereza kugira ngo tumenye ibyo mukunda. Nawe ryabara ryayo nabyo twari tubiziwe, niyo mpamvu hatajemo ibibazo byinshi. Ariko hari akabazo twe dufite mu bantu twazanye. Umusore wacu mwigeze mubona mwenyura, hari impamvu burya twakomeje turavuga kandeba ariko wagushiye ku ijambo utimunyura ku ruhande. Igituma rero aranezerewe, ariko byarushaho wamugera mwatwemereye aje bakongera bakagwana mu gituza, yakwishima noneho byanashoboka nawe agacinya akadiho. Nicyo twajya ngo tubasabe mwakagira Imana, nk'uko mwabitwemereye, nk'uko muhora muri abantu beza, nk'uko muhora muduha ibyo tubasaba, mutumurikire umugeni umusore wacu yishimye. Nicyo najya kubasaba. Ego umushinga ntahe Thomas, mu Kirundi baca umugani ngo ntawe ukubita izo yasembere. Uyu munsi icicaro twakiguhaye kandi tuza kuva ngaho neza kugira ngo dushimishije, tutayaza amasigara cicaro. Natwebwe turagerageza kugufata neza, uzugenda tuvuga ko wasabye kwa Gerbe umushinga ntahe. Rero nk'uko bisabye, umwana dutegereza kumwerekana abaguherekeje bamubone, ejo nibahura tutaramugushikiriza ntibamushuha. Rero nagira tume umuhungu wanje twagira tugusabe tunyaruke, dusabire ushikawe aseruke hano, aramutse abashitsi, aramutse umugabo we, hanyuma tubanaye tunezerwa. Ibindi biraza gukurikira, tugira amahoro. You guys can stop over there. Oh, slow.
nuko ibintu byahora. There's another one. abageni bateye igomwe
nibaza ko amajambo menshi uwo munsi usa n'abayaraye umunezero mugabo ko wanzaniye inka inyana nziza nkayishima imico yacu y'ikirundi turatanga akuki kukinga nihagera bakaguterurira bakagushikiriza iyo wagera mutaho baza kuvugana dusezerane Mwongere. Arofei. You got it. abantu bariko bazimane abakwe bacu bagimbere hanyuma ubanza kushirubandanya neza Izebe guhageza akaryoshye. Izebe guhageza akaryoshye. Yeah.